Wabafowethu sekunjalo umthandeni SK ke lapha ke usephinde waveza izinhlelo zomcimbi wakhe ke lapha ke ozobe usemkhaliphe ke emagroundini ke endaweni ke yasemdletsheni njengoba sibona ke ukuthi ke lamathenda akanokusho ke istages akanokusho ke siqalile ke ziyalungiswa ke lapha ke enayo ke unala ke wamathole ke lapha ke unalo wamathole ke kuyisponsor esikhulu ke salomcimbi ke sikhumbule unamanye ama sponsors ke akwazi ukuwathola ke njengo Arts and Culture ke lapha ke kuzoba phinde futhi nokubambisana ke kamasipala ke wase Big 5 ke lapha ke umthandeni SK waqinisekisa ke ukuthi ke njengoba ke sekukhona ke isponseni kanje lo mcimbi uzowenza ube kwelinye izinga. Sikhumbule ke kune line up ke yo MC nayo ke agcina ukuyidedela ke lapha ke kuthangini ke ishisa bheke lapha ke singakhuluma ngayo yodwa kodwa ke kuphinde kube khona ke lapha ke ne line up ke yabaculi ke bakaMaskandi ke nokuxubana ke kwabaculi ke bokholo ke lapha ke kanjalo ke no DJ Tira ke abantu begqomo. Lo mcimbi esikhuluma ngawo bafowethu ke uzobe ukusasa ke lapha ke njengoba ke sazi ukuthi ungumhla ka 3 January ke lapha ke kuthiwa ke amathikithi akhona azatholakala ke ngokujwayelekile ke ugama lakhe ke lo mcimbi ke umthandeni ke Summer Experience. Bafowethu abantu abaningi ke bawulinda ngamehla abomvu. Sikhumbule umcimbi osemakhaya okwazi ukuhlanganisa izindimbane zabantu into yokuqala ngqa emlandweni ngamaskandi ke leyo ukuthi umcimbi osemakhaya ke ukwazi ukuhlanganisa abantu ke ababa kuleli nani ke esalibona ke kulonyaka ke esiphuma kuona ke oku 2025 asazi ke ukuthi iyozala nkomoni ke lapha ke kusasa ke emdletsheni kodwa ke silokhu sikubeka njengoba ke kunjalo noma ke sikwazisa sithi hlala khona la ekhaya ukukhona oyenza sekuphathele khona sobuye nakho kushisa kunjalo.